Yes, okay. Yes, okay. Ogun DM Swaga. Promoter kandi tujya nkore media live tushikana tukora n'abantu bingi twine Sky nanda twine Beazini twine Asman goro kubaje nyuma ya kamera twapakinjire kandi tuzakutwara kugera kwa Rwaguzi kubasa kongera kwetegereza umwanya guturimo nikakoba kandi kishine cyayi cya Bishop Stewart University katuragare tubase kubereka ikintu Gambire tujamugera gwa Bivagwizi egin part 2 Nairobi ngiye shongora embera mizi nikweli banza we tinkumanya bwacu bankaha mutakadrukinga honka business plan kikonka na ntarunja abantu bija bakiringirayo niza twagwatira video ya Nasanta na video nyingi munonga zibikire bakwatira abantu nabeshongozi kwija bakakoreraho rehearsals na kintu so ntekateka nko muntu yazimbaho kabici ubwo mwanya nugubasa gukora ameze no garani mingi kandi Bivagwizi engineer kurugaho ekaza umuriva kagera nirashiriva kagera ya Exploring Western Uganda ni mujangu twine ryo burambuzi konke ryo burambuzi tugine ubwo Asmani kandi turi hamwaha so nintekateka umwanya nko guba good developing and gubasakora so tuza kutwaraho na sideria tubase kwetegereza je tongere kureba umujerogu ngubasa kuyambaci ohire cyo kujango ni gutamizi jiko jankore media subscribing sharing and twisa program zona ebinte birungi gyone mu Western Uganda abantu nimba mugiye kumujyango mu Western cyari byo burambuzi guka bisubiva icyo burambuzi cyamani kandi byo mu mwanya gwa Kakobo kunu BSC no mwanya gwa mani munonga gomizi ndaza kabiri tongera kurondera ryafayo kandi tata postingire part 1 mwana yajangwa kanyise mwakafira mucyari wanje nani kandi twara abantu kabasa kwani gakora kandi akwa kutwaruga bantu banaba banaba so nkumanya baba risechuwa konka bakunda life ya mizi basa kujya mu kinyi in fact nkaba investors umuntu ukunda kuinvestinga umwanya mu rundi rw'abantu kucyakaramo kuno this is a right place nkarubaje nabasa kutekaho nkebara nabasa kutekaho kakanya karundi
hano bacakara bakorera mu kandi n'inyanja twaza gukora muri nyanja niyo ni ikivu kandi nayo tuza kuba turambuzayo kubasha bamuzamu kubanye bankore media subscribe mbashe kutambuza umwisho kore media live uno mushini niguretwa mizi gukagunaga on showers green environment you can see this side amizi garinkaga kutemba sabana mbagambire ngo ajyafayo buri kimwe cyone kijyo muri nkore no kuba no kirebera ari nkore media subscribing erizoba watch from nkore feel nkore Kana mabu? Kamujaranga bakumanyo ko mwana kamuduka muri kema. Kwatoka teru zaro teru. ngumi ya kulala. Yes, na warabana they are enjoying life here. Kaga umare kwa kisarana cha haraji. Yes kandi turi live. Kutwagana twamusejja kujya bizi kandi twashanga bamwe abataka abakubenefiting mu bizi. Amazina n'afeta brad. Mazina no nyetampurire arani. Ni mbere mu kekeki. Kekeki. Nosomera mu nukorera. Nsomera hari Bishop Stuart University haruguru. N'umuco squad. By the way, ni university yanjye. Yo nahirizo. 2018 koko. Amizaga bivagize kuyambire kikiwo ko muntu n'ingano zimanya hoti kare kurugirira. Ruva Ruizeji. Twiriho burire burengwa nkasomera kuno muri imbara manjura. Bwa hamezi go kukozesebwa beshera hwente ngogeza hebirka wene yisimisa cyane ari bifite yambara mazima bare ninda abantu bazabashemeri gorero makuza nanye ni manyagoga nanye ni magoga ni magazi okagejerayi ntahe nyine muizaga nyine muizaga hona geje kandi abantu abukorera mu gatwara bo twaraho mu profile ndio twara abantu mayino kimanya ninga sometimes some good years back tukaziriho konke kizugo kikugira amezi gatwara umuntu nombwire bwenjura gaga ijwire nogaza mu gatahamu botagamanya n'abatakumanya goga niyo menye kozi yitanga umuntu yitwa amezi agoga mutwara azabayizi bo bare gufata inyo arani no soma kosi nisho mashusho wa kansusa administration twendeze kaje gakora first class sintoka chite thank you very much twandikora twandikufayinga jyafa ryariva bizeje okay tubone kufayinga kandi ahandi ntibandikaka kare bandi yes bibaguzi ne ambe bintu bingi ohiro no kwabanta amizi no kuri sente kuko mwoje agamba obunyonyi ni butura hano rebane ne habaringa animals na green pastures no zireba zigiye arawundi kandi twe umukushoma environmental management twachomaho makani bagira ngo ebihingwe binajye ginamagara so jyane benefitinga amiza gakureka mu byarebe kaje it's a great achievement also obunyonyi ni buturaho norabo babikiraho
ibintu bingi kandi ubwo ubundi bigatira kuba gari nyingi ntureba ngo level ugashumireho n'indibo konka bigatira kuba gajya higira umuntu woine DM Swaga promoter na Asmani English of Kid ba ufwati Savage inyuma ya kamera katugarukeyo chabese Nkore Media.